Wis, Udah suwe-suwe ya jenderal belakang. wis. Kita ajak satu arah orang motor jalur. Udah jalur kok kono, bentuk rene, jalan gede. Nah, kalau dari kita lebar kok ngarang kan ada jalur ya. Itu nenggon kanelan. Dan ini kan kamu udah jalur kiri terus. Udah lewat jalur kanan. Mau arah. Rem, kopling, masuk siji, rem kopling. Set dari sono kenceng, set. Nah, balance. Ada cepat. Ojo mikir-mikir ini. Rem sono. Rem sono, kopling sono. Persiapan ngerem, bagian seberit. Ini karo banter ngetepak ayo. Masuk siji karo ngerem. Ya, set, masuk, set. Masuk sampai ke bablasan. Mundur. Setir langsung. Ini. Terus, gas, pol. Ini, lihat terus. Ayo maju. Rem. Terus pas kurang ya. Kurang lah. Kono cek salah. Terus mana terus? Hah? Terus. Mana dia? Enggak usah ada. Tapi Maju berapa lah? Kan bisa ditutup. Aku misalnya ya. Loh. Jenul kari nang kono sik. Oke guys, sudah sampai rumah. Ayo kita makan. Ndang medun sik, ndang medun. Udah kok ganjel iki maksudnya. Lah, ganjel ngene Kak. Cilik bahaya. Dah sampai rumah guys. Cari beles parkir kono ayo. Nah. Ora rewel. Apa toh? Cari bel anti rewel.
Pontian. Fakta. Wong jetemu ya ora apa. Jute ora mogok ya to. Pokoke cari bele wis istimewa. Kowe nek cari bel ora istimewa wis mogok. Ya, Bro. Ini motornya sekitar enak 7 kilo. Lebih lah, ya 10 kiloan. Aku mogok. Ini starter langsung jalan ya. Dan sampai rumah lagi. Jadi paling anak-anak ya lagi sekolah udah. 3 hari berturut-turut udah nih ya. Masa apa perai meh, rong kita perai. Cari bel. Nah, untuk lawangan kita kurang rapet kan. Wes rapat. Aduh. Pandangan cari bel. Dari bentuk belajar, terus di servis, karo diwalek namanya langsung dipajak nah. Pokoknya mobil-mobil tua beruntung nek petok juragan seneng dandannya Bang. Iki pangkar ya tak dandani, kolte tak dandani, kae apa kudu dandani. Iki urip, kae urip iso diurip mau. Iya Bang. Daripada numpak motor, ya Bang. Numpak motor sik kedanan. Kalau tukono kae ra kedanan. Tak kira bensinnya kentekan. Mulanya aku ngeloloni gue berikan ke selang tuku 1,5 liter engko nenek kentekan mendalan tak suntakno delalah ya irit ternyata ya bro. Ternyata ora entek. Irit guys enak itu timbang kodanan wae zaman saiki ora usah gengsi-gengsinan ya bro. Kalau gengsi-gengsinan ATM ra kandel kaya apa. Kayak penting ki es mobil tua didandani ATM kandel ya toh. Wis toh penak. Ya, Malika enggak takut? Enggak. Tapi ki mang umpama reme orang tak tarik nganggo darat iki ngandalo handrem aku cek wedi jam muter-muter berhubung reme tak kali tarik darat sawaya-wayah engko sing belajar lali kadire kan langsung tak tarik set soalnya ngandalo handrem gak mandi. Remnya gak mandi, gak pakem, remnya kurang pakem. Perlu diservis, rem tangan maksudnya, bukan rem kaki. Malika. Mobil-mobil tua beruntung nak petuk wong sing saged dandan, seneng dandan. Mau paling dhuwurane di epoksi berasinnya Bang. Mata karate ben karat paling dihaplas. Jadi engko duwe serat pecah-pecah. Tapi mulus.
Padha karo keramik saiki kan ngono modelnya pecah-pecah tapi seratnya lho, serat pecah-pecah. Nggak ada orang semua. Bolong kropos ditambal wesi dilasno. Ijek panggah karatan bae. Bolong cilik dadi resin ae wae. Perlu wesi-wesine dilapisi resin. Dari terus. Oke guys, begitu ya, terima kasih.